Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga abathandekayo nalamhla kuphinde sibe nelithuba lekuba khona evini laNkulunkulu. Sitakuliva lona nanamuhla ekseni. Ngifuna sikhumbutane bathandekayo namhla ukuthi Jesu uyabuya. Jesu uyabuya njengoba isho lengoma utawuvela emafini aphethe imichele. Ngicela sithandazeke singakachubeki nokufunda livi lenkosi namhla ekseni. Baba ngcwele babothandekayo siyakubonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu nanamuhla ungibabe wethu ungumnini mandla onke. Konke Nkosi kuphansi kwemandla akho kuphansi kwecontrol yakho. Siyathandaza Nkosi ukuthi nanamuhla chubeka ubonakalise buNkulunkulu bakho ubonakalise emandla akho. uNkulunkulu wethu lengcwele kuze ubonakale emhlabeni umhlaba wonke ukhone ukubona nembala ukhona uNkulunkulu nembala uyaphila uNkulunkulu nembala uNkulunkulu controller konke. Siyabonga Nkosi ukuthi uyakwenda lokhu egameni la Jesu Kristu. Amen. Njoba sengishito bathandekayo ngifisa ukuthi sikhumbutane ngendzaba lesike sayikhuluma kabanti sengisho ke njengelibandla la Kristu mhlambe emalangeni laphelile kepha yahamba kwangathi sesiyakhohlwa ngayo asayigcizeleli kangako kanti indzaba lebalulekile indzaba yekubuya kwaJesu because Jesu utawubuya emhlabeni
Njengoba sitawubona lapha evini lakhe ngithi ke asikhumbutaneni bathandekayo asikakhi phakathi la kulomhlaba. Akusilo likhaya lethu lelibilo njalo leli kepha likhaya lesikhashana. Paula umabhala encwadzini yabaseKorinte uthi uma lelidvokodvo libhidlitwa sinesakhiwo lesivela kuNkulunkulu. Lemitimba lesikuyo lidvokodvo lesikhashana noma indzawo lesikuyo nje kwesikhashanyana. Singasho ukuthi mhlawumbe ngelwimi loluvakalako lithende nje lesephansi kwalo kwanyalo kepha lesitawukhwesha kulo masinyane. Sitawukhwesha ke mhlawumbe ke kufa labanye bafe. Uma singakafi utawubuya Jesu asikhweshise kulomtimba lesiphila kuwo. So ngithi ke asikhumbutaneni ngaleyo ndzaba bathandekayo. Yekwe kuthi Jesu uyabuya masinyane. Ngifisa ke sifunze livi lenkosi encwadzini yamaHebheru sahluko sika 10. Sitawuqala kufunza khona evesini lika 35 siyawoma ngelivesi lika 39. maHebheru sahluko sika 10 sifunza khona verse 35 kuya ku verse 39. Then sitase siyakhuluma ke mhlambe sibuka nalamanye amavesi la landzelako emva kwaloko. Cela ke asifunzele maHebheru sahluko sika 10 verse 35 kuya evesini lika 39. maHebheru 10 verses 35 to 39. Ngakho ke ningasilahli lesibinzi senu sekwethemba uNkulunkulu ngoba sinemvuzo lomkhulu. Nithi ngakuqinisela kuze kuthi nasenende intsandvo yaNkulunkulu nitokwemukela lokho lokwathenjiswa nguye. Umbhalo uthi kusasele isikhashana nje kuthi lo lotako afike angeke alibale. Kodwa lolungile wami ngekukholwa uyawuphila. Kodwa nangabe ahlehla nyova ngeke ngimjabulele. Kepha thina asikho kulabo labahlehla nyova bathi made babhubhe. Kodwa sikulabo labanokukholwa aze uNkulunkulu asinzise imiphefumulo yabo. Amen. Kulama verse bathandekayo umbhali wencwadi yamaHebheru umabhalela labazalwane ubhalela abazalwane labe basesikhatsini sebumatima labe basesikhatsini sekuhlupheka labe bathunjiwe nekufunjwa mhlambe baphila impilo lelukhuni. Kulo verse 35 uthi bangasiyekeli isibinzi sekukholwa kwabo. In other words, ababambelele kulokholwa kwabo. Dinengtino letatendeka empilweni yalabazalwane uma ufunza lamavesi langasenhla. Kepha ke lo mbhali lapha ubakhutsata kwekuthi noma kwendakalani noma kuyini lababhekane nayo abangasilahli isibinzi sabo. Abangakulahli kukholwa kwabo. Abangakulahli kuqiniseka kwabo ekukholweni nguJesu. Elapha ku verse 37 lekuyena ngifuna simbuke kakhulu uthi ngoba umbhalo uthi lotako uyeta masinyane akanawulibala. Lotako uyeta masinyane akanawulibala. Ngithe ngifisa sikhumbutane ngalendzaba yokuthi Jesu uyabuya emhlabeni. Jesu uyabuya kutawulandza labangebakhe. Jesu uyabuya kuze kwekuthi labo labamlinzele bakhona kuhamba kanye naye. Ngithi ke bathandekayo nakulesikhathi lesiphila phakathi kwaso nakulesikhathi lesinetingo letinengi
lesikhathi mhlambe lesine kuhlukubeteka lokunengi asingakhohlwa liqiniso lelithi uyabuya Jesu. Asinganaki bose sinaka mhlawumbe lokwendakalako lapha emhlabeni. Sesigijima ngalo sakwenteka lokhu sithwala imikhono enhloko sende lokwa nalokwa asithi sikwenda konke lesikwendako kepha singakhohlwa ozayo uyeza masinyane. Asisenda konke lesikwendako sibe sikhona ukuthi silungele ngoba lo Jesu lesikhuluma ngaye leBhayibheli lithi uyabuya masinyane akanawulibali. Encwadini ya Petru lengafisa ukuthi simfunze bathandekayo sive ukuthi livi laNkulunkulu lithini. Petru wecala sahluko sika 4 sifunze khona liverse lika 7. Petru wecala sahluko sika 4 sifunze khona liverse lika 7. Petru wekuqala sehluka saka 4 verse 7. Siphethwe sato tonke tintfo sesisondzele. Ngako ke dibambeni nitithibe khona nitokwati kukhuleka. Ngiyathandza lokho. Petru lapha uthi siphetho sato tonke tintfo sesisondzele. Ngako ke dithibeni. Bathandekayo ngithi lokwendakalako emhlabeni konke lesikubona kwendeka ngilokusitshelako tonke tintfo setiya ngemtsha wendoda. Konke lokwendakalako ngilokusitshelako ukuthi sekutawuphela konke lokulayo emhlabeni. Elike iBhayibheli lithi ngaleso zathu asitithibe. Kulokubuya kwaJesu lesikhuluma ngako kudzinga abantu labatawutithiba, kudzinga abantu labatawu exercise i-self control, labatawukhona kwekuthi ngeke ngikwente lokhu, labatawukhona kwekuthi ngitawukwenda naku mine noma labanye bangakwenti kepha ngikwente mine ngoba ngilindzele kubuya kwaJesu. Ngoba ngilindzele kwekuthi uma abuya Jesu angikhanze ngilungele. Uma abuya Jesu angikhanze ngisendleleni yekwekuthi ngikhone kuhamba kanye naye. So ngithi ke bathandekayo asikhumbutaneni ozayo uyeza akanawulibala. Kule ncwadi ya Petru leBhayibheli uPetru kabhalela labazalwane athi labanye bathi kuphi lesithembiso sekubuya kwakhe. Leo sekwaze kwafana bomkhulu bakhuluma ngathi uyabuya lo Jesu kanti ubuya nini. Ngithi namuhla sikhumbutaneni ozayo uyeza akanawulibala. Lo Jesu uyabuya. Ngeke ngisho utawubuya nini but liqiniso lithi angabuya namuhla, angabuya nakusasa, angabuya noma ngakunini kepha kwethu kunokuthi asihlale silungele. Petru mabhalela labazalwane uthi abatithibe ngoba siphetho sako konke sesifike emaphethelweni. Umhlaba uveta tintfo letinengi. Umhlaba unentfo letinengi letenda ukuthi abantu batilandzele, lo yenda sibantu batiqoshe, lo wenda sibantu batifune. Kepha ngithi namuhla livi laNkulunkulu lithi lo mhlaba ufika emaphethelweni. Akunendzaba angisho ukuthi akubete lesikwendako bathandekayo. Kepha ngithi konke lesikwendako asisi sikwenda sibe sade sikakushiya noma nini. Asithi senda konke lesikwendako akungathathi indzawo yekuthi sende ukuthi bose siyakhohlwa uyabuya Jesu. Akuthi konke lesikwendako akuthi konke lesiphishaneka ngako sisiphishaneka sibe sade siphetho sako konke sesisedvutane. Siphetho sayo yonke into lekhona emhlabeni sesisedvutane ngako asikhone kulungela, asikhone kuhlala singilabalungele kuze kuthi uma abuya lo Jesu sikhone kuhamba kanye naye. Ligama lenkosi malibonga. LeBhayibheli ligcwele tibonakaliso tekweke ukuthi Jesu uyawubuya. Uma sekubuya Jesu kuyawendakalani.
Mhlambe lesingeke sakhona ngena kuko konke kepha uma ufunza encwadini yaMateyu sahluko sika 24 iBhayibheli liyasitshela lapho uthi Jesu wathi uma aphuma eJerusalem bantu bamkhombisa sakhiwo sale Jerusalem kuthi sihle kangakanani. Jesu wabatshela wathi siyetha isikhathi lapho kana usala litshe tikwalelinye lethi. Achaze lokunengi Jesu efike kuMateyu 25 alanze ngemfanekiso wethi inkomo letilishumi kwekuthi tonke tahamba tayolinza umyeni kuthiwa lethi isihlanu tatihlakaniphile lethi isihlanu tatilibele. Lethi letatihlakaniphile lithi iBhayibheli tathasa tibane tato nalethi libele nazo tathasa tibane tato. But lethlakaniphile tathi kuletibane asifake emafutha. Kulesibane asifake emafutha ngoba asathi utawufika nini umyeni. iBhayibheli lithi phakathi kwebusuku sebahleli bonke ebusuku phakathi kwebusuku kwase kuyamenyedwa nangu umyeni sowukhona. Bathandekayo sisebusuku namuhla. Into letadakalako tenda wonke umuntu angathi usikepha ngithatha ini ngibhicanani. Wonke umuntu sengathi uyaphumbutha because kusebusuku umhlaba wehlelwe ebusuku. Umhlaba wehlelwe ebumnyama. Umhlaba uyafuna kuthi kepha kuyawuze kwenteke njani kepha kuyawuze kuvele yini yile awusilekelela kusebusuku kuyafunwa. Ngithi phakathi kwalobusuku litawukhala licilongo. Phakathi kwalobusuku litawukhala licilongo abuye Jesu emhlabeni alanze labange bakhe. Abuye Jesu emhlabeni lethi inkomo letilishumi iBhayibheli lithi kwathi uma sekumenyedwa tavuka tonke tazama khanyisa tibane tato. Lethi isihlanu takhona khanya tibane kepha lethi isihlanu takakhona ukukhanya tibane ngoba kwakude emafutha lapha phakathi. Ngithi impilo yakho ayihlala inemafutha emafutha asezulwini. Impilo yakho ayihlala inekulungela kwekuthi uma ngathiwa liyakhala namuhla cilongo uma ngathiwa nangu lo Jesu uyavela emafini ukhone kwekuthi nawe ungene kanye naye. iBhayibheli lithi lelethi isihlanu tangena kanye naye kwase uyavalwa umnyango. Bathandekayo wavalwa umnyango. Lelethi sayihambe kuyawuthenga emafutha tathi uma tibuya takhanza umnyango sovaliwe. iBhayibheli sitanqonqotha tathi Nkosi sivulele Nkosi sivulele kepha kwathiwa ngeke ngisakhona kungena. Lo mnyango wemusa waNkulunkulu usevulekile namuhla. Lo mnyango wekusinziswa lo mnyango wekulungela kubuya kwaJesu usevulekile namuhla. Nawe ungalungela because kutasikhathi lapho utawuvalwa khona lo mnyango ungavalwa ngeke usakhona kungena. Kepha lungisa namuhla kwekuthi ungene uthi uma uvalwa lo mnyango nawe uvalelwe songaphakathi. Lekabale kwaSimalibonga. Ake sive mavi lasho ngiJesu angakahambe emhlabeni encwadini yaJohana. Johana sahluko sika 14 leverse lika 3. Mhlambe noma singaqala ivesi lekucala nje. Johana 14 verse 1 bomkhulu labese balejwayele kakhulu. Angathi ishaya namuhla ukuthi isalejwayele njengabo kumkhulu yini. John chapter 14 verses 1 to 3. Inhlitiyo yenu ingakhathateki. Kholwani uNkulunkulu nikholwe nangimi. Ekhaya lababe kunetindlu letinyenti. Ngisaya konilungiselela indzawo. Ngabe anginitsheli lokho kube akunjalo. Nase ngiyile nganilungisela indzawo ngiyawubuya nginilanze. Nite kimi kuze kuthi lapho ngikhona nibe khona nani. Amen. Ngilandela verse 3 lakami kuthi if I go and prepare place for you I will come again and receive you unto myself that where I am there you may also there ye may be also. Jesu lapha ukhuluma amagama egcina kubafundi bakhe.
uthi ngiyahamba ngiyolungiselela indzawo kepha ngidawuthi ngayilungisa le ndzawo bese ngiphindze ngiyabuya ngiyanilanza. So indzaba yekubuya kwaJesu naye Jesu wathi umahamba wathi lo ngihamba angihambi liwonke ngitawuphindze ngibuye kulilanza kubalanza labakholwa ngimi. Ngithi ke bathandekayo asiphile la kulomhlaba sathi noma nini uyabuya Jesu kulanza libandla lakhe. Noma nini uyabuya Jesu kwekuthi atawulanza labo labakholwa nguye, atawulanza labo labamlinzele yena, labahlele bagcwele tibane tabo tigcwele amafutha ngoba bathi kwekuthi uyabuya Jesu masinyane ligama lenkosi malibonga. Uba sifunza encwadzini yezenzo, izenzo sahluko sekuqala, funza abo verse 10 abo verse 11. Le Bible lithi Jesu wathi umasuka aphakanyiswa bambuka wathathwa lefu la oyoshobela eTulu. Wathi basabuka eTulu kwaqhamuka emadoda lamabili. Lelinye lithi kwaqhamuka ingilosi. Tathi nimeleni nibheke ezulwini. Lo Jesu losuswa kini namuhla utawubuya njengoba ahamba. So indzaba yekubuya kwaJesu, indzaba lenhle kweqala yakhulunywa nguye Jesu. Wathi ngidawubuya kunilanza. Wathi noma sahamba tingelozi letivela kuNkulunkulu tabuya tasho njalo nimbona hamba kanje utawubuya kanjalo. So uyabuya Jesu. Uyabuya Jesu kulanza labangebakhe. Uyabuya Jesu kulanza labalungele. Uyabuya Jesu kulanza labatawuthi ekuphileni kwabo bonke bahlale balungele bathi uyabuya Jesu. Labatiko kwekuthi siphetho semhlaba sesedodana. Jesu noma livi laNkulunkulu lesitshela ukuthi uma satawubuya Jesu kuyawuba nalokwa lokuvakalako, kuyawuba netimbi letiningi letivakalako, kube netifo letiningi letiqhamukako, bantu babe ngilabathi thandzako, bantu bazonde kuNkulunkulu, labanye bahlubuke ekholweni. Into lesitibonako namuhla ngithi konke lokho dibonakaliso lethi ozayo uyeza akanawulebala. Konke lesikubona namuhla mhlawumbe lokusithwalisa imikhono enhloko lokusimangalisako awusekwenteka naloku awunaloku sekuyenteka azange sakubona lokho konke lokumemetelako uyeda lotako akanawulibala. Uyeda lotako angeke alibale. Ngakho ke thine nawe asibe ngilabalungile. Pawula umabhala encwadini yabaseThesalonika baseThesalonika beqala sahluko sika 4 uma uqala kufunda kuverse lika 13 uthi Pawula ngifuna ube ningabi negwadi ngalabalele noma ngalabafeli. Aqhubeke athi ngoba inkosi Jesu ngelihlokomo lenkulu liyathi malikhala licilongo labafile bafela enkosini bayakuguculwa bose thine lesiphilako bose siyakhona noma labafile bayovuswa kuqala thine lesiphilako bose siyaguculwa base lisikeleli vela nkosi bose siyayihlangabetha inkosi emafini. Hallelujah. Siyihlangabethe inkosi emafini. Elike lokho Pawula ngiyakuthanda le verse legcina kulesahluko leso evesi lika 18 uthi dududanani ngalamavi. Mhlawumbe ake silifunze bathandekayo. Yaba aseqala abaseThesalonika sahluko sika 4 just le verse lika 18. AseThesalonika beqala chapter 4 verse 18. Ngakho ke dududanani ngalamavi. Amen. Ngithanda lokuthi ngakho ke dududanani ngalamavi. Ngaphe emavile kufuna sidududane ngawo ngilokwe ukuthi uyabuya Jesu. Ngilokwe ukuthi noma bafa abantu uma bafele enkosini akukapheli ngabo abakalahleki ngeke ukuthi sesikhohliwe ngabo noma sengeke saphinze sababona kepha livi laNkulunkulu lithi siyawuhlakabetana noma siyawuhlakabetha inkosi kanye nabo. Enike indzaba yokubuya kwaJesu indzaba lekufuna kube indzaba lesidududana ngayo lekuthi noma ngakwentekana emhlabeni kepha sikakhi phakade la.
noma ngasibonana emhlabeni asithuthuteke kwekuthi lotako uyeda akalawulibala lotako uyeda angeke alibale lotako labamlinzele batawukhona kuhamba kanye naye bangene ekuphileni kwaphakathi ngakho ke mina nawe sinemsebenzi ukuthi asitilungiselele sinemsebenzi ukuthi asihlale sikulabalungele kwekuthi uma abuya sikhonde kuhamba kanye naye ligama lenkosi malibonga asifuna incwadi ecala yaJohane sahluko sesithathu sifunde khona kusukela kuverse 1 kuya kuverse 3 ecala yaJohane sahluko sesithathu sifunde verse 1 kuya kuverse 3 sibone ukuthi lithi live lenkosi lapho bathandekayo Johane wekuqala chapter 3 verses 1 to 3 Asanibuka lithandvo lolungaka babe lasinike lona ukuthi sibide ngekuthi sibanvana baNkulunkulu futhi singabo ngakho ke live alisadi thine ngoba alimatanga yena bathandzekako nyalo sibanvana baNkulunkulu noko akabonakali ukuthi siyawuba yini lesikwati ukuthi ngesikhathi aqhamuka Kristu siyawuba njengaye ngoba siyambona njengoba anjalo Wonke umuntu lonalo lele themba kuKristu uyawudihlambulula njengoba na Kristu ahlambulukile Siyabonga Johana lapho umabhalela labazalwane uthi bhekane lithando lolungaka babe lasiphe lona lethi sibito sisibanvana baNkulunkulu uthi ke futhi singabo uthi ke phalive alisadi ngoba naye lingazange lamati Hey ngiyakuthanza lokho Sibanvana baNkulunkulu akunenzaba ukuthi live lingathini kepha sibanvana baNkulunkulu elibhayibheli lithi lesikwatiko ngilothi nxa abonakaliswa Kristu siyawuba njengaye ngoba siyakumbona njengoba anjalo noma siphila kulomhlaba noma siphila la kulomhlaba lonalokwa nalokwa but live la uNkulunkulu lithi ngalenye ilanga siyawufanana na Kristu ngalenye ilanga siyawuba njengaye ngoba siyakumbona njengoba anjalo lokuthi noma uyobe anjani Jesu uma abonakaliswa nathi siyawuba njengaye kuthi uyawuqhamuka ngisiphi isimo kepha leso simo la uqhamuka angiso nathi siyawuguqulwa sifanane naye ngiyamthanda lo verse 3 lithi lo verse 3 labanalo lelo themba lekumbona yena umavela bayathi hlambulula ngoba naye ahlambulukile bathandekayo ngithi siselungele kubuya kwaJesu sinemsebenzi ukuthi sihlambulule sinemsebenzi ukuthi sitigezisise sinemsebenzi ukuthi sitibukisise ngisesekahle nekholweni kwami uma ngabuya Jesu ngisengakhona nikhamba kanye naye ngiyathanda lokusho live la uNkulunkulu encwadzini yabaseKorinte besibili sahluko sika 13 verse lika 5 lapho iBhayibheli lithi asitihlole thine sibone ukuthi sesekhona enekholweni lithi uma kungenjalo sibe kulahlwa ngale ndlela umuntu ngemuntu akakhona ukutihlolisisa akakhona ukutigada akakhona ukutihlambulula uma sekukhona luthuli lolungena empilweni yakhe akuye abuyele uNkulunkulu athi ngose hlambulula impilo yami lo hlabelako uthi ngihlanze emoyeni wami uthi luthuli lolifika empilweni yami ngose ngihlande kulo ngithi siselungele kubuya kwaJesu sisegadze kubuya kwaJesu asitihlambulule imihla ngemihla asitilungisise imihla ngemihla asibuyele engatini yaJesu Johana umabhala uthi bantwana nginilobele lokhu beningoni uthi kepha uma kwendeka umuntu ona sinemmeli kuyise uNkulunkulu lokusho sithi noma ngawuyendeka uyashelela endleleni lisekhona lithuba lekutihlambulula lisekhona lithuba lekutigezisisa lisekhona lithuba lekubuyela kuNkulunkulu noma kuJesu ngosisekonakele hlambulula impilo yami
lungisisa impilo yami. Ngifuna ukuhlala ngilungele kuthi uma ubuya wena ngikhona ukuhamba kanye nawe. Ozayo yeza masinyane akanawulibala. Ngithi asikhumbutaneni namuhla Jesu uyabuya masinyane. Jesu utawubuya masinyane. Kepha uma ubuya Jesu ufuna kukhanza abantu labatilungiselele. Ufuna kukhanza abantu labatihlambululako. Ufuna kukhanza abantu labatigezako imihla ngemihla. Bantu labathi asinkosi ngigeze emoyeni wami. Sekukhona lithule emoyeni wami. Noma ngiyalwathe noma ngangilwathi. Kepha Jesu ngigeze ngoba ngifuna kuhlambuluka kuze kuthi uma ubuya wena ngikhona ukuhlangabetana nawe. Ngiyakuthanda lokusho live lenkosi encwadzini yaMalaki. Incwadi yaMalaki ikhuluma ngelisuku lokubuya kwaJesu. Ethi uma abuya Jesu labalinzele bayawutshakadula njengematfola abona bonina. Enimatfola uma bona bonina waza khona kuphuma esibayeni ungeke ukhone kwavimba. Because akhombisa injabulo lephelele, akhombisa kugijima lokuphelele because awuhlangabetana nabonina aphakamise imisila akhombise ukuthi ajabulile. Kuyaba njalo kubuya kwaJesu. Kulabamlinzele kuyaba injabulo lephelele. Kepha lokubhlungu ukuthi kulaba ngalungele iBhayibheli silolo suku liyobashisa njengebalangabi noma njengebabibi. Aliyobashisa lungabashiyeli ngisho nampanze because kubuya kwaJesu kusho injabulo kulabakholwako. Kubuya kwaJesu kusho lisizi kulabangakholwa. Kepha ngisenamuhla lisekhona lithuba lekutilungisisisa nawe lekungena uthi nami Jesu ngihlambulule ngilungisele kuthi uma ubuya wena ngikhona ukuhamba kanye nawe. Kepha uma abuya Jesu wasala usalela buhlungu baphakade naphakade. Ngakho ngiyakucela namuhla lungisa impilo yakho ilungele kubuya kwaJesu ngoba ozayo uyeza masinyane akanawulibala. Likabale ngosimalibongwe. Amen. Cela sithandaze sifike egcineni. Baba ongcwele baba othandekayo siyakubonga Nkosi nalamuhla. Siyalibonga livi lakho Nkosi lelisikhumbutako wena uyabuya masinyane. Uyabuya kulandza libandla lakho. Sengiyathandaza Nkosi ngamunye nangamunye wethu. Sifakele imvuselelo Nkosi yekulungela. Imvuselelo yekuhlala silungele. Kwekuthi uma ubuya singanyibi kepha sikhona ukuhlangabeta ngenjabulo. Baba wethu lengcwele siyathandaza Nkosi sihlambulule kuko konke kungcola lokulethwa Nkosi kuphila sihlambulule Nkosi kuze sikhone kulungelana nawe. Ngiyathandaza Nkosi longakwati wena letha iconviction nkulunkulu akhona ukunikela impilo yakho kuye noma impilo yakhe kuwe kuze Nkosi alungele naye kubuya kwakho. Siyabonga Nkosi bonke egameni laJesu Kristu. Amen.